Jolo sinema mag miyo ji nyiero koro dwaro mondo mi oket okenge manyalo neno ni jogo moroch ratechgi yudo arita makare kod ratechgi. Man kaloro ni nitie jogo manyiero, jogo mosekadho chal makamano, kendo nitie dwaro mar chiwo thuolo mar lalruok e paro ewi chike minyalo keti mar kedo gi timbe kaka mag rocho ratech ji mamoko. Gimedo bedo ni nitiere medruok e kwan rowere mar rocho ratechgi, kendo nyaka migi thuolo mar loso ewi gigo magikadhe ahinya to akwede kind oganda. This is a forum for all of us, wale wako nje, DJ na nyinyi nyote. Tumerealize kuwa imekuwa ni muda mrefu, imechelewa hata kwa kuweza kufanyika. Tumepata kumekuwa na dhuluma nyingi ya kijinsia, na sana kusema kweli ni wasichana wetu na hata wanaume vijana wetu pia wamekuwa kidhulumiwa, na kusema kweli kumekuwa na stigma nyingi. Forum hii haifai kuwa moja, inafaa kuwa mfululizo ili create awareness ya GBV. Imekuwa forum ya sisi kushare experience pamoja, na tumepata pia survivors wa GBV wale wameweza kujitokeza kuizungumzia openly kuwa vile waliweza kudhulumiwa. Ningependa pia Senator uje tufanye na vijana peke yao, pia vijana waelezewe shida inatokea wapi na yuko supposed kufanya nini akipatikana na hilo jambo, manake vijana wengi hawajitokezi.